Om Swastiastu. Anggih, alih-alih sami penapi gada nyane dumugi maka sami ngomolehan kerayuan lan kerajangan. Alih-alih sami nanen milangan kruna gede-gede lan ogoh-ogoh. Gede arti besar. Gede-gede, besar-besar. Nanging yen ogoh. Ogoh-ogoh wau medaging arti. Yang ogoh mantan dan medui arti. Dados nyane gede-gede, ogoh-ogoh punika mewaste kruna dui lingga. Nanen merengang kruna dui lingga, yening nenten video puniki pacang latara indek kruna dui lingga. Napi punika kruna dui lingga, napi mantan sorok lan ibe nyane. Inggih alih-alih sami ya sayang video puniki. Anggih alih-alih sami sane makin pacang kelataran indek tegas kruna dui lingga. Kruna dui lingga inggih punika kruna lingga sane kekaping kalihan. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ulang atau kata yang sudah mendapatkan pengulangan. Wenten limang sorok kruna dui lingga. Nampi mantan soroknya ini, check it out. Anggih. Pertama, wenten kruna dui sama lingga. Kruna dui sama lingga inggih punika kruna lingga sane kekaping kalihan, yening kaucapan apisan punika maartos tunggal. Lan yening kaucapan kaping kalihan punika maartos ketah utawi langkungan teken asiki. Imbonyane sekadi kruna gede. Gede kaucapan apisan punika maartos siki. Wenten sane ageng. Talar yening kaucapan kekali gede-gede punika maartos besar-besar. Dados nyane wenten lampungan teken asiki sane mewaste gede. Talar presiden kacingaen ibu nyane ring iri. Sane kaping kalih punika kruna dui maya lingga. Kruna dui maya lingga inggih punika kruna sane kaucapan asiki nenten menduwe atos. Nanging yening kaucapan kaping kalih wau menduwe atos. Sekadi kruna kupu-kupu. Yening kaucapan kupu manten dan menduwe atos. Nanging yen kaucapan kupu-kupu wau menduwe atos. Talar kaucapan ogoh dan menduwe atos. Nanging yen kaucapan ogoh-ogoh wau menduwe atos. Nika mewaste kruna dui maya lingga. Contohnyane sekadi puniki. Inggih, kruna selanjutnyane inggih punika kruna dui samatra lingga. Kruna dui samatra lingga inggih punika kruna lingga sane sumai. Sakiwanten ring penguntat warna kruna utawi untat kruna nyane rienan bina ring pungkuran. Sekadi kruna tundak tundik. Tundak tundik sane matiosan utawi bina nyane inggih punika dik lan dak. Tundak tundik. Taler wenten tolak tolik. Punika wenten lah lan lik. Anggih nika mewasa kruna dui samatra lingga. Ibu nyane presiden kacingaen iriki. Anggih alih-alih sami sane makin kruna dui purwa lingga. Kruna dui purwa lingga inggih punika kruna lingga sane kecap utawi wanda ring pangarep nyane kekaping kalihan. Lan aksara suara ring pangarep nyane punika kawah dados e. Ibu nyane sekadi Banten kaping kalihan ba Banten kadui purwaya dados be Banten. Lan sane kaping kalih sai
Kekaping kalihan dados sasai, nanging kadui purwayang dados sesai. Bebanten lan sesai punika mawasta krana dui purwa lingga. Dalet wonten imba nyane sekali puniki. Nggih, imba sane piniuntat punika krana dui wasana. Krana dui wasana inggih punika krana lingga sane pungkur nyane kekaping kalihan lan kathah nyane meragi pengantet pake. Imba nyane sekali cos. Kadui linggayang dados cos-cos. Lagingin pengantet pake dados nyane pake cos-cos. Nah, punika mawasta krana dui wasana. Dalet wonten imba nyane sekali puniki. Ale-ale seneng sami iwau sampun kelataran indik tegas krana dui lingga lan soroh nyane. Sane mangken puputan titiang video puniki antun ucapan lungkung samarapura kita mani ada di Bangli. Kirang langkung titiang nunas kang rene sinapura puputan titiang untuk ucapan parang santi. Om santi santi.